belakang. Standing relax. Flex. Cukup. Kembali menghadap judges. Kontraksi penuh. Front body pose and flex. Cukup. Menghadap samping kiri atau samping kanan. Any side. Side body pose and flex. Putar ke sebelah kanan. Masih lihat tricep kanannya. Cukup. Cukup. Relax. Menghadap ke belakang. Relax. Kontraksi penuh, back, body pose, and flex. Cukup. Menghadap judges. Abdominal pose, flex. Baik, cukup. Cukup, terima kasih. Terima kasih, silakan untuk berkomunikasi dan bisa beristirahat di belakang.